Sandra. Dundo.
i bratska, a? Da. Gotovo? Ne još. Na 2. Vidi, ja tamo, on tamo. Je gotovo, nije? Ne, gura nije. Borba 4 minuta. 3, 6. Ali Sandra vodi, je? 2-1. Ja to ne znam, ovo je dizao 2 puta crveno. Da moraju dvoje dignuti. Jedan, drugi. Teško je protiv istih iz kluba raditi, jer već znamo jedni drugima ono. A ovdje kada imamo nepoznatih lakše napraviti. God ili god. To je već umro. Teško jer se znaju. Inače je lijepo da su skupa u borbi. Da. Mali su skupa. Ovo je 4 signale, ne znam da li bilo je gol. Je.
Ajmo Sandra! Ajmo Sandra! Ajde! Ajmo Sandra! To! Da, nije cijeli, mora doći do toga. Čuješ, smije se onaj sudac kako je žestoka je. To je predsjednik saveza. A on? Ali vidi kako je žestoka ova naša Sandra. Pa se smijucka. Evo, dao je sad crveni. Znači... Igli su pa spustili, zbunili su se suci nešto. Da, ovaj je tamo dao Sandru. Da, su digla crvena. Je, digla. Da, na kraju su svi tri, ali onda su prekinuli. Da. Gotovo? Ne još, mora se konzultirati jer su digli, spuštali i zbunili. Aha, da, pa vidio sam ja, dali su bod Sandri. I onda su makli. Da, na kraju su svi tri, ali onda su prekinuli. Da. Je, digla. Da, 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 je, digla